HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong wa noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni April ni sim som le lini khu a Thusoh chom chom ke la khom phabem ho April hasunga mulvum kalalai si sim thu pathen ho Meitei ten Thangting mol kalding hintup zinguwa Manipur Governor hing kisana Phalna anake thumu don botna a Kuki zo kiloi khom na chum hon tin la ha thu a ki tingding hi te a don botna anei to kilhanin April ni sim som na thum ni khon alang to gela ipi hong so dem tin mi pi lungthe na ni kho chu hi do lota na hi ade in nisim somna thumni khu a hi Meitei migilo arambai tengol ten am ho makaina a Thangting mol hi kaldinga ko na zong ana som u hi aki gut naw hi gal hi haule be to ki mana ima a poi te Meitei tele menlen Hindu tampin thu seina ana nei jingwang wa tu chung ki gut na zong wanuiza Christian te adinga ni khu poi mo pen Palm Sunday ni khu agon u chu hi hiti zi chun Kuki mi pi te hi da lam ka sungam kai chum chuma kun numei ten pan la in Meitei te ki gut na tin do athaina ding in amun ana zon chi ovin sit in protest abol ove alang khana Meitei ten zong akitip naw ni khu subul hit te ding deina a Thangting lam zona mon chom chuma kun akitol da nun thulu zong au min hi la April ni sim som na thum nilang kai ge thu so ki la khom chanin Meitei koima Thangting mol a akal uthu ki sapon hi ahin Meitei te adinga Thangting mol kal hi ni kho khatle ni se thu hilozin mabana iti ni khole Kuki nam mi pi ki gin loka ahin chilha pi ding uham ti hi hetpeh hi pon hi alang khan Meitei Heritage Welfare Foundation ten thu so na bol nawa kumsia ho thu to ki mana ki mancha na khal Kuki te ki loi khom na gup hon khana ni uhi Hindu te kilah satra chidiule Muslim te mekha chidi o ki zada to takhat hi ativin hi zechun Kuki ten achilha pyu to ugon hi Indian constitution no ya freedom of movement le right to religious practice iza sa lo na khat hi atina bana Manipula chamna hu umle Kuki ten gamsunga ki vai po tum adal naw hi thadai the hi atiziwa Kuki se so hon buina hi asim jing o hin ze chundan to ke to lova to ogun hi mo pona nei hon sang ten vesu han achu te lo le action khauta hu kila ding hi ati gal hung ki pana kon kumni hinna ding a ni khosima awata awangin phalchammi ten Kuki Numei te chunga alungput no ange he jingnalai je ti phongta muji thejin au min hi Committee on Tribal Unity ko to in National Highway lam hlong ho Meitei ten apal lo na ding ule agu a kipui am lo na ding a khulchen na chi pi pan ki ta dingwin ana phung do ove hichina ding chun kangpo pui district hop sunga gamki phai National Highway 102 a checkpoint tha hon do na aneiwa vetsrina achil ha pi ki ding uchu hitai thuso hi achi sani khuwa Imphal lam zona hung ne la cha potra kharin keithilman bi military colony koma to set ana to na chunga asunga athilpo alu be hol a Meitei pasal khat asial u mudo ana hi akon ko tu in thula na a hinei tha ki chu hi hetpeh chu hi chi to set na hi Heman Prem Singh Kiti Bishnupur district moirang akon pasal khat alupo gari sunga an kisial pachun hata machanna ana to a avel a Kuki mi pi hon ana ve kolza over kangpopi police a ana pi lu no hi hitia chu amachan a sirsia Senapati district hospital a ana lhunuwa jozova Jenims Imphal a ding a ana pulha son u hitai Thusoh hoji in masanga security force on gamgi phai vela check po so se ana su set u hitazong le Committee on Tribal Unity in atha be a ve kaldinga thula ana anei tolan in Numei ten ching theita ala phatina Meitei ten amun aho pal achut lo na ding uwa pan ala ading uvin jo het sa na ane ve mabana agam kai sunga Meitei kiti akimudo kha kitle tilha tho akitinga khauta a action kila ding hi zong ati chule Kuki Numei te chen ho apel do sa na ding a Meitei te agu a poli ho chunga hata lunghei lo na zong apong do ovin hi achi sani kho phabet masanga BBC nuya na tonga kiseya hunam le zola narpama garmi tela a Kuki travel khat ana puilut journalist a kise
Tanus Re Pande Chunga Keso Delhi and NCR in Demna Thusoh Janhin April Nisim Somna Tumni Chun and Sodo A. Thusoh in Asaina A Chur Champer Akun Buffer Zone. Zone A Anachin A Driver Pa Chule Security Hon Chipe Loading A Hata in Anazada Ova Driver Passing in Ahitay Loading A Hetja Tay Topso A Kinungle Tadinga Anatawsing Nung Azong Pande in Kampaw Ngay Lota Ata in Anahaw E Ati Meitei Commando Ho Hat namun apaun kibuina asaw sang chain hila driver pa tay topso a kinungle a su chahidan ata alang uve chule Miss Pande in Jolanal a BBC anatonga kisay se nalouvin avela mi hon hopi agot nawwa driver pa chun achunga thildi lo su seding agot na nguoding kisanjay inzongi na abol e ati Thusoh hotokimanin Miss Pande in Dailo ta chon chan athon chunga ngaidam thum na anaiding in keso Delhi and NCR in nge na bolvin chule Thusoh Lakhom mi hon agam sung huinun dan hethema boinamun ho a Thusoh Lakhom na anaiting ule bitnading a zuiding la zuiloding ho a hethem na ding ubinzong hetsa na abolve April Nisim Somlani Nikochin, Bu Henlin Thangting na Chairman Kuki Council KZC, Thusoh Miho Anakimupin he. Hichachun as Sani Hope Masang, Delhi Hopia Ministry of Home Affairs to Akiho now Chanchin, Pondo Nanese. Delhi Akiho Nachun Kuki Lamakon KZC, Jomi Council Chule, MHA Palai Hole, Meitei Lamakon, FOCC le. AMUCO teni pan a ke hona anei dan o na ta lang in hi ke hona chun central government masanga takhat ta pan ala dan ule ki thula ana takhat anei dan u ata lang in chule central lama kon resolution phabab hensim ovin hi chui ke je silama kon pom thailo le lunglei amlo dan jong ata lang in hi azi chu aki podo kilol na hochun kuki zo na miti adinga mailama ven bi na ding la khununga de mundiu imacha apang pon chu jong le mi pite sangta lagan theita agi phin ho zo se pha po hipoi ati chule mail hei langa kon ki hona ahung pang kiloi khom na khat le ni ti chu AMUCO le FOCS honjo mail hei te mandate Aheloute phatsa kiloi khom na hipoi tin lam kai hochun aholim na wa ase uvin hi chule government proposal chu jang patna reject abol ohin center in asem resolution hozong lunglei na hibe se poi ati central email hei te to achum chuma ki holding le ki holoding se masalowa lowa to khom de hinti chu center government mit mona khat hin sangte in dem na akini se ati central hitabang to gon hin bolchu appeal hillodan ata alagin galatol thiplo laiza mail hete to hom dinga thula ana hin nei chu kuki zo cha te kinom lo hitin jong asai ben hi central government in point group panna proposal hin sim ho chu mail hele kuki zo ka agala tur su baiding garzam ho achen na wa kinule sa ding highway lam len ho hondo ding mail hel ki chom do ho nu tha lu ding akidal ha Aheloute anna ki ha kho sa be lo mun ho a khantong macha na lhun sa ding chule thulala de mun to ki saya ki ho to na nei jing ding ti ho a hi kina ki buina chule gala tor su beiding sei ma sa penchu kuki zo cha te an ki hi in government in Delhi a mai hele kuki zo lam kai ho ain ko khom ding sei ma sa jong kuki zo cha te ki e ati aila center ma bana ki ho to ding dan kitchen ta a hin sei lo chu wang se ta hin chule apang dia lom stakeholder ho apan sa lo hin ki ho na imacha hin ga so zo lo ding hi tin ke je silam kai pa chun a season hi chule tu chunga nam pi lam kai ki ho na apang ho chun kilung khat ta la ki thu ta ma sa a anei dung zu wa point group ki sim ho a soi kai ding chu anadal ovin ki pum khat na di ta langa hi thu a season hi maban ting le MHA to ki ho na hi ki te ding hi tin jong ke je chairman puchun asai be in hi chule mi pi ti ho mandate na palmun kila to pe ding hi thu jong asai zin hi Ministry of Home Affairs MHA in kitup ta chum chuma ki ho theina ding lampi hingung tum hanlang apang dia lom stakeholder hozang ko khom hanlang mo sia ki ho sanga ki ho na in ga hin so teina dia lungyal tha empo do ding injong helin thang le chairman KJ in timna nei zin hi Moscow in Ukraine chunga pulona khausa zing in hi Pam Sunday ni khon sumi khopi sung misar abuluna anei nawa mi som thumna ni in thena atu in chale mi som get lam in machan na ana to ve buluna achil ha jing na chunga
avel in Ukraine President Zelensky in US like Europe gamhon alom ta duam butna anay na diuvin anang in a hi Russia in Kiev copy drone abulona na is in India te low in mun pichu su sit an hi zichun India Ukraine embassy in hata dem na na izin thaina sa Russia in abol hi ati azi chu hi chalai mun hi India in Ukraine kamsunga apoimo anitin ngai chat lo la ai a hop do zi ho koina warehouse a ne u hi Russia in India to ki kui zop na hoita nei a omwa nga hitabang chalo na chu anei hi ati Ukraine in Russia akon kamikaze drone abulo na chu thaitop son anating un drone som get la som nga lak gublang akapla ovin asai uve hilla hi chi warehouse chu an hu do zolo ovin asai uve alangkhana US in Ukraine to akeka mineral deal ananei gutlan analo sapnuin Russian gas kilhana Ukraine gamsunga kilhung pipeline chunga thanai ding ngai to ago e akiti chule Russia le Ukraine ki ka ahim kham amdo anadeg in Ukraine gambe Russia in ato pha ho chu Russian ki gel ha na hi theina ding a pe do ading US in agong e ti thulut zang om in hi Andhra Pradesh state Anakapalli district sunga essential life science plan a thilha ta khat na po ke zin asunga na tong mi som la get in thina atu in chule mi som thum vel in machan na na to ve thilso zin in chimin asunga na tong mi tampi zong avu danalize akiti thilso document in chief minister Chandra Babu Naidu in thilso chu wangset ta hi atin thina to ho compensation adangka krokhat che pi den anaphong do in chule prime minister Modi in zong ex gracia piting in anasay rescue worker hon mi hu do le na to na achila pizing win chule thilso to kimana high level prop zong ding hi April nisim somna thum pam Sunday ni khochin vanoi munchum chumaling anaki hot Myanmar gamsunga Mars nisim somni lagate a anaki hot ling pi 7.7 a hat chu anungzui aftershock 5.5 minutes na hat in jani chun Meitei koma anaki hot kin in hi husungam pitian ti za na dimin imun ho dalan mun ong la anadal over hi won win tang sima link ho sia in sung silin chim phabek in hilla ama sa abanga gimnei ta athil se sona wang ak sapon hi hetpeh chu achi summers ni sim som ni lege ni huwa link pi anaki ho sia mi sang thumle zagumin thina na to a chule mi sang nga walin machana na to hi chule China Xinjiang province to kinai cha Tajikistan gamsung murgut region a zani khoma man lingpi 6.1 le 3.9 minute hanin munchum choma na ki hot kit gamsung mi chenwang na mun a hizin thilse sole thina man na ima ke po na hi hilla lingpi ki hozia series dille hin ena hin nei kha le gamkail hanglam sung tuizin achup thezin akisei chule India gamsunga Himachal Pradesh mandi muna 3.4 minute na hanin anaki hot in hi lingpi ki hot a kona mudo thaichu Himalayan le Central Asian homa lingpi ki ho ki patna le noi gam kitchen ki so to na four lines chung ho ngena so jing his in hichi tectonic activity in agam sung ho ma chemi pite nitin ki manchan ho hin ho asubui le jing in hi dunya ding in Thusoh hi chan in akichai ta Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chebe